Iyona ke le imbiza enamandla esiza abantu abaningi kakhulu eyithinta imizwa. Hayibo bafowethu. Njengoba sibheke kwi-Valentine's Day. Aqaliwe abanye bayabuzwa manje bebe kanti wenze njalo uhlanganisa kanjani lapho? Kuyahlangane kodwa uthini? Hey, ababuzi njalo ukuthi ngabe imali yahlangana yini ukuthi ungispoil. Babuza njalo nokuthi ngabe induku i-right yini lapha ezansi. Manje wena uvela ucabanga ukuthi bafuna imali, bafuna ukuthi ubenzele izinto ezinhle, ebese ukhohlwa ukuthi uzokwenza lokho kuhle, ukwenze ufaka ama-roses lapha yana embedeni emashidini amhlophe, kube bomvu kube mhlophe kube kuhle niqukulane nikwenze konke nihagane, kodwa mamhaga unganyakazi ngisho phambili lapha uyabona njalo ukuthi hayi akathinto sibu abathethe usibu ebeqeda lama eqedelana kusazobe seya kusibu. Uyabona ngoba usibu uthi noma emhlangabeza nje lisuke selinyakazi emhlangabeza nje estopini lisuke nje vele sekusho ukuthi hayi impela hayi. Uyabona wena sazokhikwa nansi imbiza lena ke imelene nokukhikhwa, imelene nokukhikhwa kwalento, imelene ikuvusa ube umqemane ubuyele esimeni sakho, ubuye ube wena. Lalela ndoda ubuye ube wena nawe sisi, hayi amadoda kuphela, nawe sisi ukhala ngeinhlungu njalo mawuthi uyathintwa umuntu azaphume eyela ngaphandle azothokoza khona kumiyinhlungu lapho khona abantu ababemethi inhlungu lezi zokuthi kumnandi, wena ukhala ngeinhlungu zokuthi kubhlungu ngempela. So ke nayi imbiza yakho, thatha le mbiza le khona into ozoyizwa ngale mbiza. Bafethu sithakile la, sithake kakhulu la, sifuna abantu bengahlukani ngale Valentine's Day. Engabe bikho kuzodliwa imali yakhe ntambama bese kuyodliwa omunye ikheke. Sifuna ukuthi okudliwa imali yakhe emini nekheke futhi ntambama lidliwa uyena. Lalela aleke ikheke lomuntu elizoya kwenye indawo. Umuntu uzohlala nekheke lakhe, akeze ukulideda ikheke lakhe ngoba limehlula. Akeze ukulideda ikheke lakhe lihambe ngoba ehluleka ukulisebenzisa ikheke noma ukudla ikheke. Cha, nansi imbiza yenu 200 rand kuphela mangabe bususavile uthi ufuna ukumspoil umuntu wakho. Nansi imbiza ungangayikhohlwa manje ubusave u500 rand uthi uzowuspenda, khipha u200 rand, thatha na imbiza 0605542855 0605542855. Sikhona empangeni estation, siyathumela futhi ezweni lonke. Shesha kufaka iorder ukuthi kushaya umhla ka14 selifikile iparcel lakhe, izinto zakho ziyakhala manje konke kuhle, into kevuka kahle. Uthi umhlangabezile nje ibisho isimkhomba, hayi bafana bakithi usengaphila.